Eka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu muhere ijyanye no ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhere mu gihugu cacu ceza c'u Burundi turi kwigenekerezo rya gatatu ntwarane 2024 tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyanye no cyane nka mwaje gupyonda sabone kubatarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyine ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru tukigezaho kuri imbonesha kure imwe rudendi kugezaho amakuru yizewe yaturutse mu masoko yacu yibanga hano mu gisata ca politike gisata cya diplomasi ndetse n'igisata cy'umutekano ndetse no muri nare yarushatse hano igitega mu mugwa mukuru wa politike aho tuba dukurikirana amakuru akantu kandi kagenda gasohoka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dukomeje kwizera ko rero amakuru tugenda tubagezaho ari amakuru akunda kubanogera ndetse ari n'amakuru atuma mumenya uko byifashe ijya nino, dore ko tuza no kwibanda mu musereko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho tukareba uko byifashe imigwano iri hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Amakuru ahejeje gushikirana amakuru akomeye cyane teye ubwoba, dore ko agathon rwasa mwakunze ubu ari mwibohero rikuru hano igitega. Na amakuru akomeye cyane tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido, ariko nyuma yo kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane turaza no gusesengura ndetse tukarebera hamwe icyabiteye icyo umugambwe CNL uri gupfa na CNDD FDD. Ibyo byose turabigaruka muri aya makuru mu buryo bw'idonido. Turaza kwerekana no musereko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho turebe ibiriko birahavuga, dore ko twiyemeje kubagezaho amakuru ariko aravugwa ari update ari breaking news ijya nino ngaha niho honyine wayasanga kuri imbonesha kure imwe rudende. Tudatebye cyane rero twihute n'ibyaya amakuru, twihute umukuru w'umugambwe CNL akaba ariwe agathon rwasa. Mu minsi yaheze nibwo hamenyekanye amakuru akomeye cyane abangaba bakomeje kugenda bashyira hanze. Mu minsi yaheze nibwo yandikiye ikete mushikiranganje w'u Burundi ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi. Uyu nguyu agathon rwasa yamwandikiye ibaruwa imumenyesha ko hagiye kuba amavugurura ndetse agiye gukoresha inama ukomeye cyane ikiga ku bibazo CNL yabifite ndetse bakiga n'igisubizo cavamo kugira ngo barebe ibibazo byava hano muri uyu mugambwe CNL byakemuka nkuko yabimwandikiye mu ibaruwa yamwandikiye tariki 22 Ruhuma 2024 aca yandikira ushikiranganje mukuru w'u Burundi n'ubundi ushinzwe intwaro yo hagati akaba ntineretse. Uyu nguyu umushikiranganje mukuru ujejwe intwaro rusange yo hagati akaba yaramushubije amakuru atarashimishije uyu mugabo mu by'ukuri ujejwe umugambwe wa CNL. Amakuru akaba avuga ko yamubwiye ko ubu ngubu umugambwe CNL utemewe mu gihugu c'u Burundi ndetse waciye ucibwa utemerewe gukorerwa ibikorwa byawe bigiye bitandukanye bikorerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na amakuru atari meza atarashimishije aba members ba CNL nkuko agathon rwasa yabitangaje. Agathon rwasa yakomeje agenda atangaza amakuru avuga ko ibingibi byabaje aba members ndetse hakaba hari n'amakuru adushikira avuga ko ibingibi biri gukorwa n'umugambwe wa CNDD FDD kugira ngo uce ushyira hasi uyu mugambwe wa CNL, dore ko uyu mugambwe wa CNL ugaragaza imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse binakekwa ko wazafata ubutegetsi nkuko CNDD FDD wayifashe atababara pfikirere. Ndetse bikanavugwa ko ahangaha harimo ubugambanyi, dore ko CNDD FDD ngiri gupfa iri guca itanga amafaranga ngaha mu mugambwe wa CNL kugira ngo uyu mugambwe uce uhita uhirikwa vuba na bwangu, kuko CNDD FDD urabona ko uyu mugambwe uyobowe na agathon rwasa uzahita ufata ubutegetsi. Na amakuru akomeye cyane rero adushikira bivugwa ko ubu CNDD FDD uri kugendana mbiri agatoki ku kandi bari kugakubita kuri uyu mugambwe CNL. Bikaba biri kuvuga ko uyu mugambwe CNL uhagaritswe mu gihugu cy'u Burundi vuba na bwangu. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane avuga ko agathon rwasa ubari guhigwa bikomeye cyane n'abategetsi bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse banakomeye cyane. Ni mu gihe CNL atari bwo bwa mbere igejeje ku kibazo uyu mugambwe wa CNDD FDD ndetse no ku butegetsi bwa nyicubahiro General Major Ndayishimiye, ariko mu minsi yaheze
nibwo ni mu kwezi kwa Ruhuhuma ubwo yamenyeshaga ubutegetsi bwa Gitega n'ubundi ko uyu mugambwe CNL wugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye harimo umwijyane. Ahangaha yaciwe yishugwa amagambo akomeye cyane n'umukuru w'igihugu nyacubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ibintu bitashimishije cyane uyu mugabo agatorwasa akavuga ko ahangaha harimo ubugambanyi. Amakuru adushikira rero nuko uyu mugabo akaba n'umukuru serukira uyu mugambwe wa CNL imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Burundi, akaba avuga yuko ubungubu ari guhigwa n'abantu batazwi ndetse bashaka no kumwivugana, kuko byamaze kugaragaza ko agatorwasa ari kugira imbaraga zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi umugambwe CNDD-FDD ntago ubishaka, kuko uyu mugambwe CNL ariwo ugaragaza imbaraga mu migambwe yose ibarizwa ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. CNDD-FDD ukaba uri kurwanya bikomeye cyane uyu mugambwe CNL bikomeye cyane, ukaba ariwo ugambiriye kuba wamushyira hasi. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda adushikira, ndetse turi kugenda tugezwaho n'abamenyesha makuru bacu bahereye ijya nino bari gukurikirana iby'iki kibazo. Gusa ku makuru agatorwasa yaganirije Burundi News TV nuko yayiganirije ko hari abashaka kumuta muri yombi ndetse n'abashaka kumwivugana. Ni mu gihe amakuru yatugezeho yari ari gutaha ku munsi waheze wa gatandatu nibwo yahuye n'abaca bamutega uyu agatorwasa n'ubundi birangira abacitse. Ariko mu by'ukuri amakuru yahise amenyekana nuko uyu nguyu n'ubundi ari gukurikiranwa bikomeye cyane n'ahangaha. Amakuru atazwi neza nuko atazi abariko barashaka kumwivugana ndetse bashaka no kumwica. Bikavugwa yuko rero ahangaha amakuru agenda asohoka ari gutangwa n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye, bikavuga ko ashaka gutabwa muri yombi ni hanyuma yuko umugambwe wa CNL uhise uhagarikwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akomeye cyane rero bikavuga ko uyu mugambwe CNL ugiye gucika ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi mu by'ukuri wagaragazaga intego zikomeye cyane, kandi niwe mugambwe wagaragaza imbaraga zikomeye cyane ku buryo umugambwe wa CNDD-FDD uramutse uvuye ku butegetsi, dore ko byagaragara ko uyu mugambwe wa CNL ari wo wahita ufata ubutegetsi. Ni makuru akomeye cyane akomeje kudushikira nuko ubungubu uyu mugambwe wa CNL ugiye guhita ucika kubera ko byanzuwe neza n'umukuru w'igihugu nyacubahiro General Evariste Ndayishimiye guhirika no kwirukana burundu uyu mugambwe wa CNL. Bikaba biri kuvuga ko rero agatorwasa uyoboye uyu mugambwe akaba n'umuserukira wa CNL muri iki gihugu cy'u Burundi, bikaba biri kuvuga ko rero yaciye ahunga bikomeye cyane. Amakuru akaza avuga yuko ahunze abicanyi bashaka kuba bamugirira nabi nk'uko yabitangarije Burundi News TV. Amakuru akomeye cyane nuko bitazwi neza agatorwasa aho yaba aherereye, hanyuma yuko amenyeje amakuru akomeye cyane ko hari abashaka kuba bamwivugana. Ni amakuru akomeye cyane bamwe bari kugenda bagaragaza ko cyane cyane abanyepolitike mpuzamahanga basesengura iby'aya makuru bakagaragaza ko ahangaha umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ashaka kumuta muri yombi kugira abazwe ibyo agenda akurikiranwaho. Ni mu gihe kandi uyu mugambwe wa CNL ugenda uvukamo ibibazo bigiye bitandukanye mu by'ukuri hatazwi neza inkomoko yabyo. Ni mu gihe abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaza ko CNDD-FDD ari yiteza umwijyane hano muri uyu mugambwe CNL ugacu utanga amafaranga ahangaha mu banyamuryango cyangwa se mu bamembazi bagize uyu mugambwe CNL, hagaca havukamo imvururu ndetse no kutumvikana gukomeye cyane. Kandi ikindi bagenda bagaragaza CNDD-FDD ahangaha ishobora kuba ngishaka kwigarurira aba bamembaza b'abanyamuryango n'ubundi bagize umugambwe wa CNL, bigahita biburizwamo rero uyu mugambwe wa CNL ugahita ubura abamembazi nk'uko bizwi. Murabizi ko kandi akaba ariyo mpamvu nyamukuru iri no gutuma CNDD-FDD uri kugenda bikomeye cyane kuri uyu mugambwe wa CNL uyobowe na agatorwasa. Bikaba biri kuvuga ko rero agatorwasa umwanya ku mwanya mwajya kumva inkuru mbi cyane, inkuru itasha mu gihugu cy'u Burundi yuko abakunze bakomeye cyane abakunze agatorwasa ndetse agaragaza intumbero y'igihugu cy'u Burundi ikomeye cyane
mwaca mwumva amakuru ababaje yuko yapfa umwanya ku mwanya cyangwa se agatabwa muri yombi, dore ko yaciye ahunga. Ariko amakuru akomeye cyane nuko uyu nguyu ari hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse atanahunze ngo ajye hanze y'igihugu cy'u Burundi, ahubwo yaciye ahungira mu makomine agiye atazwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa iby'aya makuru turakomeza kubikurikirana turebe uko byifashe n'abamenyesha amakuru bacu bibanga ndetse n'abatugezaho iby'aya makuru ari kuvugwa mu gisata ca politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa politike y'igihugu cy'u Burundi irakemangwa kubera ko nyiricubahiro Neva Ndayishimiye akomeza gushinjwa amakuru akomeye cyane avuga ko uyu nguyu akomeza gukandamiza abo batavuga rumwe ndetse akomeje no kubituniraho. Ni mu gihe abanyepolitike baherereye hanze y'igihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'iki gihugu bakomeza kugaragaza ko utavuga rumwe n'igihugu cy'u Burundi ndetse na nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye ahita atabwa muri yombi ndetse agaca aburizwamo ahangaha akishwa cyangwa se agafungwa nk'uko byagendekewe bagiye batandukanye hano mu gisata ca politike. Biri kuvuga ko rero umugambwe CNL ugiye gucika burundu ndetse kuva wagiweho na General Major Evariste Ndayishimiye ari uri kuwihigira ndetse anariwe ubiri inyuma ashaka kwirukana burundu uyu mugambwe wa CNL kugira azahite yigarura ubutegetsi abufate ku gitugu gikomeye cyane. Munyemerere twose cyane twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko dukomeza kubizeza ko turakomeza gukurikirana amakuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane kuri uyu mugambwe CNL, tugaca dukurikirana iby'aya makuru tukumva ivyari byo ndetse turacukumbura amakuru menshi avyesha inyuma, ubwo mwaza kuvyumva mu makuru yacu n'ibiganiro bigenda bitambuka umwanya ku mwanya kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe. Munyemerere dusimbukire mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buseruko bw'iki gihugu, dore ko nawe akomeje kuva amakuru ateye ubwoba, amakuru akomeza kudushikira tugezwaho n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya nino, haba bahereye mu mujyi wa Goma, Mweso ndetse no muri teritwari ya Rucuro, nk'uko bagenda batugezaho iby'aya makuru. Amakuru akomeye cyane akomeza kudushikira nuko M23 ubu yabonye imbaraga zidasanzwe, ubu ngubu yabonye abaterankunga. Turaza kubabwira amakuru akomeye cyane muri aya makuru. Biri kuvuga ko ubu ngubu igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin agiye gukorana bikomeye cyane n'uyu muhari wa M23, ni mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zigaragaza uruhande rukomeye cyane ko ruri ku ruhande rwa Antoine Felix Tshisekedi. Kandi murabizi ko ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Burusiya kiyobowe na Vladimir Putin ndetse n'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihanganye ku isi kiyobowe na Joe Biden, bikunda guhanganira mu duce tumwe, dore ko igihugu kimwe kigiye ku gace kamwe ikindi kijya ku rundi ruhande bigahangana, gutyo niko bikora. Amakuru akomeye cyane rero bikaba biri kuvuga ko ubu Uburusiya Vladimir Putin yavuganye na Lawrence Kanyuka ndetse akavugana na Bertrand Bisimwa mu mishinga ikomeye cyane, dore ko igihugu cy'u Burusiya cyagaragaje ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gukandamiza bikomeye cyane abaturage ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Nyiricubahiro Vladimir Putin uyoboye igihugu cy'u Burusiya imyaka myinshi yakomeje kugaragaza ko bagomba kwicarana n'uyu muhari wa M23 uko byagenda kose bagakemura ibibazo biri hagati yabo ndetse bagaca bubahiriza amategeko agenga ikiremwa muntu. Vladimir Putin yakomeje aganira mu mabanga ye yagiranye na Lawrence Kanyuka, uyu uvugira igisirikare cya M23, bakavugana amakuru akomeye cyane, dore ko ibi byabaye ibanga ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazi neza iby'aya makuru. Gusa kubamenyesha amakuru bacu bibanga bakorana ibya hafi, baba hafi y'intambara ndetse bakurikiranira hafi iby'iyi migwano ihanganishije umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, barakomeza kugenda batugezaho iby'aya makuru bavuga ko ubu ngubu umuhari wa M23 ukomeje kubona inkunga zigiye zitandukanye. Mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga ko igihugu cy'u Burusiya kimanukiye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byaba urugamba, byaba amasasu, byaba amaraso kuri Tshisekedi ndetse yabatsinzwe ibikomeye cyane. Ni mu gihe
kandi igihugu cy'Uburusiya abasenguzi mpuzamahanga bakunda kugenda bagaragaza ko igihugu cy'Uburusiya n'ubundi giteye inkunga uyu mutwe wa M23 cyahita kibona imbaraga zikomeye cyane, dore ko uyu muhari wa M23 wahita ubona n'indege z'intambara nk'amasukoyi 23 ndetse n'indege zirasa kure n'indege ziremereye zigahita zihangana n'iki gisirikare cya FARDC. Birakomeye cyane rero ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ahangaha Uburusiya nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bari kugenda babigaragaza, Uburusiya buramutse bukoze ikosa ryo kumanuka hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byahita bibera ikibazo gikomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'isi muri rusange, dore ko hahita haba intambara ikomeye cyane, dore ko nubwo ari FARDC ndetse n'umuhari wa M23 byaba biri guhangana, ku rundi ruhande ngo ari Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba biri guhangana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bamwe uko batangaje itangazamakuru Burundi News TV bagaragaje amakuru akomeye cyane bavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho yahita ibona intambara ya nyayo, apana iyivuga ko ari intambara. Ni mu gihe kandi abasesenguzi mpuzamahanga bagenda bagaragaza ubushobozi uyu mutwe wa M23 ukomeje kubanga ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kubakamo ubushobozi bukomeye cyane, mu gihe kandi Antoine Felix Tshisekedi akomeza gutsindwa bikomeye cyane, bagaragaza ko yatsinzwe kuva atari yatsinda uyu muhari wa M23. Munyemere twihute tujye kuyandi makuru ari kuvuga ku migwano irenga mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku musozi wa muremure mweshi na hano Rubaya. Biravugwa ko rero ubu ngubu M23 yateze bikomeye cyane ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC ubwo na SADC biri kumwe, dore ko ngo M23 ifite amakuru yuko barayigabaho n'ubundi ibitero nk'uko amakuru agenda dushikira agenda abivuga. Ubu ngubu amakuru akomeye cyane nuko uyu muhari wa M23 ngo ari ambushe ikomeye cyane, ndetse ngo biteguye guhangana n'uyu mutwe wa Wazalendo bagahangana na Mai Mai FDL bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi uyu muhari wa M23 ukomeje kwiyerekana bidasanzwe ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'uyu mutwe n'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo FDLR, Wazalendo, Mai Mai, Nyatura ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'abandi bagiye bakurikiraho harimo SADC, abasirikari b'u Burundi, aba Tanzania, MONUSCO, abacancuro. Abo bose bakaba bakomeje guhangana bikomeye cyane n'igisirikare cya leta n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru agenda abitangaza. Munyemere aya makuru tuyasoreze ku makuru n'ubundi ari kuvugwa ku bijyanye n'iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko ubu ngubu tayari FARDC yatangaje ko igiye kugaba ibitero simusiga angaha kuri uyu muhari wa M23. Ni mu makuru akomeye cyane yashyizwe hanze n'umukuru w'igisirikare Christian Chiwewe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yavuze ko batakomeza kwihanganira uyu muhari wa M23, ariko nubwo avuga ibi ngibi umuhari wa M23 ugaragaza imbaraga zikomeye cyane. Christian Chiwewe yakomeje agaragaza ibyamakuru avuga ko ubu ngubu FARDC, SADC, MONUSCO abo ngabo bose bagiye kugaba ibitero bakirukana umugwi wa M23 hano mu mihanda yafunze, dore ko Christian Chiwewe yatangaje ko umuhari wa M23 wafunze umuhanda Minova Goma. Uyu muhanda ni umuhanda ukomeye cyane n'ubundi wifashishwa na leta ya Kinshasa mu gukwirakwiza ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibiribwa ahangaha mu gisirikare cya FARDC. Mu makuru agenda adushikira nuko Christian Chiwewe yatangaje ko ubu bagiye gutegura ibikoresho ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byakwirukana uyu mutwe muri uyu muhanda wa Minova Goma, bagaca bahungira mu mashyamba aharanira demokarasi ya Kongo. Mu makuru akomeza gusohorwa ndetse akomeza kugenda atangazwa na Christian Chiwewe. Munyemere dusoreze ibyaya makuru ahangaha ndetse tubashishikariza gukomeza kumva amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru mu gihugu cy'u Burundi abagiye avugwa. Mwakoze kutwumva, ciao ciao.